stropiano i nomi, dicendo così. Ci sono i grandi classici On dit pas Porto Vecchio, on dit Povo. ed altri più rari. Excusez-moi, c'est où Massinage? Écoutons le maire de Jocatol. Ci sono quelli UGR20, Alors, petite pause, on refuse de Chotol, d'accord. Ensuite, on va jusqu'à Vacage, finir casse-croûte à la Maniche, pour ensuite arriver sur Pavel. quelli Gismonte, Moi je connais Herbajol, Servione, Stiabanas et une orette. e quelli Beaumont. Je connaissais un gars de Petrozel, il avait de la famille à Sainte-Marie-Psyché et dans l'Altavan. Piano i nomi corsi non si finiscono in U, awa si finiscono in O. Le Taravo, Zicavo, Venaqueux, le Goleux, Vescoato, Borgo. Quelli che erano un paese che cominciava per Pedra sono diventati. Ouais, ce week-end, je suis montée à Petra. I paesi in podio e li sono diventati. Puis le week-end prochain, je descends à Fogg. C'è di nuovo Roccio. J'ai acheté du brouche, oui, du bruccio. Oui, enfin de la brousse, quoi. E ben inteso. Village, j'ai acheté le figatelli. Quelli che stropiano i nomi, i sentite ogni giorno. E pensate che non so che hai vinciuti? Frade, on a fait du surf à capot et du paddle à Farinol. Forse vi sbagliate. Oh Frade, tu l'as revu la fille de Murato, la copine à Corsicana de Borgo?